бунёди ҷомеаи пешрафта ва давлати аз лиҳози сиёсиву иқтисодӣ устувор мароми ҳар кишвар буда, он дар сурати ҳукмфармон будани сулҳу субот, ваҳдати миллӣ, амнияти ҷомъият, ҳаррезӣ ва амалӣ намудани корҳои бузурги созандагиву ободкорӣ имконпазир аст. давоми солҳои соҳибистиқлолӣ бо талошҳои пайгиронаи роҳбарияти давлату ҳукумати мамлакат, пояҳои давлатдории миллӣ таҳким ёфта, тоҷикистон дар арсаи байналмилалӣ ҳамчун давлати ташаббускор ва соҳибистиқлол муаррифӣ шуд. салом тамошобинони гиромӣ, барномаи иттилооти таҳлилии Тоҷикистон аст ки бо муҳимтарин хабарҳои ҳафтаи сипаришаванда манзуратон мегардад. таҳкими муносибатҳои илмӣ фарҳангии ду давлати дӯст Тоҷикистону Узбекистон дар заминаи сиёсати неку бо барори президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва президенти ҷумҳурии Узбекистон муҳтарам Шавкат Мирзиёев 13-14 феврал дар шаҳри Самарқанди ҷумҳурии Узбекистон конфронси илмии амалӣ таҳти унвони «То тавони дӯстонро гум макун» баргузор гардид ки дар он олимону донишмандон ва аҳли илму фарҳанги ҷумҳурии Тоҷикистон иштирок намуданд. дар ҳошияи баргузории конфронси мазкур дар донишгоҳи давлатии Самарқанд ба номи Шароф Рашидов маркази забон ва маданияти тоҷик ва синфхонаи забон ва адабиёти тоҷик ибтидо гардид. ҳамчунин бо иштироки шоирону нависандагони тоҷику узбек дар толори ин донишгоҳ маҳфили ганҷи сухан доир шуд. Юсуф Ғанизода ва Бобоалӣ Тағозода аз шаҳри Самарқанд гузориш медиҳанд. густариши муносибатҳои гуногунҷанбаи Тоҷикистону Узбекистон дар заминаи сиёсати бобарору ояндадори сарони ду давлати дӯст президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва президенти ҷумҳурии Узбекистон муҳтарам Шавкат Мирзиёев қадамҳои устувор дар таҳкими робитаҳои илмӣ фарҳангии ду давлати дӯсту бародар Тоҷикистону Узбекистон. 13 феврал як гурӯҳ олимону донишмандони Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон, аҳли илму фарҳанг ва шоирону нависандагони тоҷик бо мақсади иштирок дар конфронси илмӣ амалии «То тавони дӯстонро гум макун» ба вилояти Самарқанди ҷумҳурии Узбекистон ташриф оварданд. ҳайати ҷумҳурии Тоҷикистонро намояндагони вилояти Самарқанд ҷумҳурии Узбекистон самимона бо иҷрои оинҳои неки дӯстӣ истиқбол гирифтанд. «То тавони дӯстонро гум макун» таҳти ин унвон дар шаҳри Самарқанди ҷумҳурии Узбекистон конфронси илмӣ амалӣ ба кори худ шурӯъ намуд. қабл аз оғози конфронс дар толори қасри нурафшони шаҳри Самарқанд намоиши асарҳои суратгири тоҷик Шуҳрат Ёров дар мавзӯи дӯстии халқҳои тоҷику узбек баргузор гардид ки аз он иштирокчиёни чорабинӣ дидан намуданд. пас он конфронс ба кори худ оғоз намуд ки дар кори он намояндагони сафорати ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҷумҳурии Узбекистон, олимону адабиётшиносон аз Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон, шоирону нависандагон ва аҳли илму фарҳанги ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷумҳурии Узбекистон иштирок намуда вобаста ба таърихи муносибатҳои илмӣ адабии халқҳои тоҷику узбек ва густариши он дар замони муосир, тақвияти ҳамкориҳо дар бахши ноширӣ, ҳамчунин роҳандозии чорабиниҳои муштараки фарҳангӣ ва маҳфилҳои адабӣ, маърузаҳо пешниҳод намуданд. қайд гардид ки муносибатҳои гуногунҷанбаи Тоҷикистону Узбекистон таърихи тӯлонӣ дошта, ба шарофати сиёсати муваффақи сарони ду давлат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва президенти ҷумҳурии Узбекистон муҳтарам Шавкат Мирзиёев ба марҳилаи нави рушд ворид гардид ва бо роҳандозии чунин ҳамоишҳои муштараки илмӣ адабӣ боз ҳам устувор гардида истодааст. собит шуд ки дӯстӣ бародарии халқҳои тоҷику узбек азалист, абадист. собит шуд ки дӯстии мо пойдор аст. Асадулло Исмоилзода, узви иттиҳоди нависандагони Ӯзбекистон, узви иттиҳоди нависандагони Тоҷикистон, сармуҳаррири маҷаллаи тоҷикони Ӯзбекистон Дурдонаи Шарқ. имрӯз ин тадбири фарҳангие ки имрӯз дар Самарқанд баргузор гардид, барои ҳамаи мо ин як тадбири деринтизор буд. мо бисёр имрӯз аз маърузаҳои олимон ки имрӯз ба дидорбинии аҳли фарҳанг омаданд хеле шод гаштем. боварӣ дорам ки ин дӯстии рафоқати байни ҷумҳуриятҳои Ӯзбекистону Тоҷикистон абадӣ бошад. ин рафтуомадҳо бисёр шавад. шоиру эҷодкорон доим шеър хонанд, маъракаҳои маҳфилҳои шеъру суруд чунин доимӣ баргузор гардаду ин дӯстию ин рафоқат абадӣ бошад.
дар ҷараёни конфронс изҳор шуд ки муносибатҳои мутақобилан судманд ва ҳасанаи ин ду давлат ба шарофати шахсиятҳои бузурги илмию адабӣ дар қарни 15 боз ҳам устувор гардид ва дар мисоли ҳамкориҳои адабию эҷодии мавлоно абдураҳмони ҷомӣ ва мир алишери навоӣ ба марҳилаи тозаи дӯстию рафоқат асос гузошт. мир алишер навоӣ то охири умр ҳамчун шогирди вафодор ба мавлоно ҷомӣ содиқ монда ҳамеша дар осори хеш хислатҳои бузурги инсондӯстонаи устодашро ба некӣ ёдовар шудааст. дар садаи 20 устод Садриддин Айнӣ идомадиҳандаи анъанаҳои неки чандасраи равобити дӯстонаи тоҷикон ва узбекон шуда дар ин роҳ хидмати шоистаеро ба анҷом расондааст. устод Айнӣ бо адибони узбек Ҳамза Ҳакимзода Ниёзӣ, Абдулло Қодирӣ ва Ғафур Ғулом ҳамкории наздики эҷодӣ барқарор карда дар тарбияи онҳо нақши назаррас гузоштааст. пас аз баргузории конфронси илмӣ амалии то тавони дӯстонро гум макун бо мақсади гиромидошти арзишҳои миллии ду давлати дӯсту бародар Тоҷикистону Узбекистон барномаи пуршукӯҳи консертӣ баргузор гардид ки таронумгари мавзӯъҳои дӯстиву бародарӣ буд. дар ҳошияи баргузории конфронси илмӣ амалии то тавони дӯстонро гум макун аҳли илму фарҳанги ҷумҳурии Тоҷикистон аз хонамӯзаи устод Садриддин Айнӣ дар шаҳри Самарқанд дидан намуданд. бо иқдоми осорхонаи миллии Тоҷикистон дар такя ба сиёсати фарҳангии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба хонамӯзаи устод Садриддин Айнӣ дар шаҳри Самарқанд шумораи зиёди аксҳо вобаста ба фаъолияти қаҳрамони Тоҷикистон устод Садриддин Айнӣ ва муассисаҳои илмиву фарҳангӣ ва кӯчаву хиёбонҳое ки дар пойтахти ҷумҳурии Тоҷикистон шаҳри Душанбе ба номи устод Садриддин Айнӣ гузошта шудаанд тақдим гардид. дар ин баробар ба китобхонаи хонамӯзаи устод Садриддин Айнӣ дар шаҳри Самарқанд аз ҷониби осорхонаи миллии Тоҷикистон, Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон, Иттифоқи нависандагони Тоҷикистон ва нашриёти Ирфон шумораи зиёди китобҳои тозанашр ва осори сардафтари адабиёти муосири тоҷик устод Садриддин Айнӣ дар нашри нав тӯҳфа карда шуд. бояд гуфт ки ҳамарӯза дар шаҳри Самарқанд сайёҳони зиёд аз хонамӯзаи устод Садриддин Айнӣ дида намуда бо ҳаёт ва фаъолияти устод Садриддин Айнӣ шинос мешаванд. ҳамкориҳои осорхонавии миёни осорхонаи миллӣ ва хона осорхонаи ба номи устод Садриддин Айнӣ як кори хайр сурат гирифт ва аз ҷониби осорхонаи миллии Тоҷикистон ба ин даргоҳ зиёда аз 30 адад аксҳои марбут ба фаъолият ва зиндагию рӯзгори устод Айнӣ дар Тоҷикистон тақдим карда шуд. дар баробари ин зиёда аз 50 адад китобҳое ки бо забони тоҷикӣ аз ҷониби устод таҳия шуданд ва дар ҷумҳурии Тоҷикистон нашр шуданд ба хонаосорхонаи устод Айнӣ дар шаҳри Самарқанд тақдим карда шуд. қадами устувори ҳамкориҳои осорхонаи миллии Тоҷикистон бо осорхонаи устод Садриддин Айнӣ дар шаҳри Самарқанд аст ва дар оянда низ мо ин гуна ҳамкориҳоро бозам ривоҷу равнақ мебахшем ва кӯшиш мекунем ки дар дораи конфронсҳо таҳияи муштараки мақолаҳои илмӣ, таҳияи феҳристи ёдгорҳои ин осорхона ба ҳамдигар саҳмгузор бошем. ҳамчунин дар доираи конференсияи мазкур аз ҷониби намояндагони сафорати ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҷумҳурии Узбекистон ба донишкадаи педагогии Узбекистон ва Финланд шумораи зиёди адабиёти илмӣ бо забони тоҷикӣ тақдим гардид. бояд гуфт ки дар ин донишкада шумораи зиёди тоҷикзабонон таҳсил менамоянд. қайд гардид ки барои бо забони тоҷикӣ омӯхтани илмҳои зарурӣ иқдоми мазкур замина гузошта дар пайи амалинамоии нақшаҳо минбаъд низ он идома дода мешавад. нақшаҳои ояндадор натиҷаҳои назаррас таҳкими муносибатҳои гуногунҷанбаи Тоҷикистону Узбекистон дар заминаи сиёсати муваффақу бобарори президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва президенти ҷумҳурии Узбекистон муҳтарам Шавкат Мирзиёев. инак баргузории конфронси илми амалӣ таҳти унвони то тавони дӯстонро гум накун марҳилаи нави муносибатҳои илмӣ фарҳангӣ ва адабии Тоҷикистону Узбекистон. дар ҳошияи ин конференсия намояндагони аҳли илму адаби ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчунин аз хонамӯзаи устод Садриддин Айнӣ дидан намуда дар ҳошияи баргузории конференсия вобаста ба масъалаҳои рушди ҳамкориҳои илмӣ адабӣ ва фарҳангии Тоҷикистону Узбекистон андешаҳои худро баён намуданд. бовар аст ки дар заминаи ба роҳ мондани чунин ҳамкориҳои самарабахш дар оянда
ҷумҳурии тоҷикистон ва ҷумҳурии ӯзбекистон ба марҳилаи сифатан нави муносибатҳои илмӣ фарҳангӣ ворид мегарданд ва бо ташкил ва роҳандозии ҳамоишҳои илмӣ фарҳангӣ адабӣ ва барномаҳои пуршукӯҳи фарҳангӣ муносибатҳои ду давлати дӯсту бародар боз ҳам устувору қавитар мешавад. 14 феврал дар идомаи конфронси илмӣ амалии «То тавони дӯстонро гум макун» дар шаҳри Самарқанд аҳли илму фарҳанги ҷумҳурии тоҷикистон ба донишгоҳи давлатии Самарқанд ба номи Шароф Рашидов ташриф оварданд. олимону донишмандон ва шоирону нависандагони тоҷик нахуст аз осорхонаи донишгоҳи мазкур дидан намуда бо осори пурарзиши фарҳангӣ, намунаи ёдгориҳои таърихӣ ва нигораҳо шинос шуданд. намояндагони вилояти Самарқанди ҷумҳурии Ӯзбекистон ба аҳли илму фарҳанги ҷумҳурии тоҷикистон дар робита ба марҳилаҳои таърихии муносибатҳои бисёрҷанбаву дӯстонаи халқҳои тоҷику ӯзбек дар осорхонаи мазкур маълумот дода, роҳандозии иқдомҳои пешгирифтаи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистонро барои густариши муносибатҳои ду давлати ҳамҷавор тоҷикистону ӯзбекистон муҳим арзёбӣ карданд. пас он дар институти забон ва маданияти халқҳои осиёи марказии донишгоҳи давлатии Самарқанд ба номи Шароф Рашидов бо иштироки намояндагони сафорати ҷумҳурии тоҷикистон дар ҷумҳурии Ӯзбекистон, Академияи миллии илмҳои тоҷикистон, раёсати донишгоҳи мазкур ва олимону донишмандони тоҷик ҳамоиш баргузор гардид. зимни ин ҳамоиш иштирокдорон вобаста ба мустаҳкам гардидани ҳамкориҳои илмии тоҷикистону ӯзбекистон изҳори назар намуда, роҳандозии чунин чорабиниҳои муштараки илмӣ адабиро самараи сиёсати муваффақу ояндабинонаи сарони ду давлати дӯст, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва президенти ҷумҳурии Ӯзбекистон муҳтарам Шавкат Мирзиёев унвон доданд. дар идома дар назди кафедраи филологияи тоҷик ва забонҳои шарқи хориҷии институти мазкур, маркази забон ва маданияти тоҷик ва симхонаи омӯзиши забони тоҷикӣ ифтитоҳ гардид. маркази забон ва маданияти тоҷик ва симхонаи омӯзиши забони тоҷикӣ бо дархости раёсати донишгоҳи давлатии Самарқанд ба номи Шароф Рашидов ва дастгирии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз ҷониби сафорати ҷумҳурии тоҷикистон дар ҷумҳурии Ӯзбекистон ва Академияи миллии илмҳои тоҷикистон мавриди истифода қарор дода шуд. дар маркази забон ва маданияти тоҷик нигораҳо бо нақшу нигори миллӣ, мусаввараҳои бузургони илму адабиёти тоҷик, намунаи либосҳои миллии тоҷикиву ӯзбекӣ, осори хаттии ниёгон ва беш аз 3000 китобҳои илмиву бадеӣ нигоҳ дошта мешаванд. бо мақсади инъикоси робитаҳои самарабахши тоҷикистону ӯзбекистон, ҳамчунин барои муаррифии шоистаи мавзеъҳои таърихиву сайёҳии тоҷикистон дар ин толор монитори калонҳаҷм насб гардида, наворҳои тарғиботӣ манзури тамошобинон карда мешавад. барои идомаи корҳои илмӣ, ифтитоҳи ин марказ мусоид буда, ҳамчун манбаъ олимони ҷавон метавонанд аз он истифода намоянд. симхонаи омӯзиши забони тоҷикӣ бо мақсади ҷалби бештари донишҷӯёни донишгоҳ ба омӯзиши нозукиҳои забони нобу шевои тоҷикӣ ифтитоҳ гардида, бо шароиту имконоти мусоид фароҳам гаштааст. симхона бо дастгоҳу таҷҳизоти лозима аз ҷумла компютер ва монитори калонҳаҷм муҷаҳҳаз буда, омӯзгорони соҳибтаҷриба ба донишҷӯён бо тарзу усули муосир забони тоҷикиро меомӯзонанд. من استاد دانشگاه دولتی سمرقند به نام شرف رشیدوف، پروفسوری کافدری زبان فیلولوژی تاجیک و زبانهای شرق خارجی هستم. از فن ادبیات امروزی تاجیک و تاریخ تنقید درس میدهم. گشوده شدن همین کابینت و همین روز درس برای ما خاطرمان است و همین روز در تاریخ دانشگاه دولتی سمرقند عید است. این به این معنی که گشوده شوی هم کابینت زبان و ادبیات تاجیک، هم مرکزی زبان و مدنیت تاجیک، هم درسخانه تاجیک برای ما افتخار است. این همش با شرافت دوستی دو خلق، دوستی دو دولت، دو کشور، با سربری شوکت برهمانش پرزیدنت دولتی ما، با سربری محترم امامعلی رحمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان که همین دوستیات آغاز کردن 1000 ساله بود. همین 1000 ساله دوام داده ایستادن، موفق دوام داده ایستادن. در آینده باوری داریم که این بیشتر، خوبتر، بالاتر، خاناتر این دوستی دوام می‌یابد. باوری داریم که همین خیلی کابینت ها با دیگر دانشگاه های
کشوری ما باشد و برای ترغیب مثلا گرفتن ما زبان و ادبیات تاجیک باز حصه گذارد. бо мақсади огаҳӣ бештар бо ҳаёт ва фаъолияти олимон ва шоирону нависандагони тоҷик дар синфхона тариқи монитор филмҳои ҳуҷҷатӣ ва очерку барномаҳои телевизионӣ ки аз хазинаи кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва муассисаи давлатии тоҷикфилм ба донишгоҳи давлатии самарқанд ба номи Шароф Рашидов дастрас шудааст намоиш дода мешаванд. ҳадаф аз роҳандозии чунин иқдом таҳкими муносибатҳои илмӣ фарҳангии Тоҷикистону Узбекистон ва густариши ҳамкориҳои олимону адабиётшиносони тоҷику узбек буда, барои омода намудани мутахассисони соҳибкасб, олимони ҷавон ва забоншиносон, ифтитоҳи маркази забон ва маданияти тоҷик ва синфхонаи омӯзиши забони тоҷикӣ заминаи воқеӣ фароҳам меорад. боиси ифтихор аст ки дар донишгоҳи давлатии Самарқанд ба номи Шароф Рашидов кабинети забону адабиёти тоҷик маркази забон ва фарҳанги маданияти Тоҷикистон ифтитоҳ гардид ва гумон мекунам ки кушодашавӣ ё ифтитоҳи ин марказ ва ин кабинетҳо дар робитаҳои навбатии илмию фарҳангии ду кишвари дӯсту бароbar, яъне Тоҷикистону Узбекистон саҳифаҳои нав мекушад ва дар ҳақиқат ин кабинетҳо марказе ки кушода шуд дар рушду инкишофи забони адабии тоҷик таъсири мусбат мерасонад. нимаи дуюми рӯзи 14 феврал дар толори донишгоҳи давлатии Самарқанд ба номи Шароф Рашидов бо иштироки шоирону нависандагон ва олимону адабиётшиносони тоҷику узбек маҳфили адабии ганҷи сухан баргузор гардид. дар оғози маҳфил қайд шуд ки имрӯз дар таърихи равобити илмӣ адабии Тоҷикистону Узбекистон боз як саҳифаи тоза оғоз гардид. маҳфили ганҷи сухан дар ҳошияи конфронси илмӣ амалии то тавони дӯстонро гум макун боз шоирону нависандагон ва аҳли илму фарҳанги Тоҷикистону Узбекистонро ба ҳам оварда ба тақвияти муносибатҳои дуҷониба дар ин самт ва табодули таҷриба байни ҳамдигар мусоидат менамояд. ҳамкориҳои илмиву адабии халқҳои тоҷику узбек аз мактаби устоду шогирди Мавлоно Абдураҳмони Ҷомӣ ва Мир Алишери Навоӣ устувор гардида, давоми солҳои охир бо иқдому ташаббусҳои бузургу беназири президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва президенти ҷумҳурии Узбекистон муҳтарам Шавкат Мирзиёев ба марҳилаи сифатан нав ворид шуд ва беш аз пеш густариш ёфта истодааст. агар ба таърихи пайвандҳо ва таърихи иртибототи ду кишвар мо назар афканем, дӯстии ин халқҳо бо номи ду шахсияти бузургу барозандаву маърифатомӯз Мавлоно Абдураҳмони Ҷомӣ ва Алишери Навоӣ такя мекунад ва баргузории ин чорабинӣ бори дигар аз он дарак медиҳад ки воқеан халқҳои ҳамҷавор тарихан пайвандҳои муҳим доранд ва дар таҳкими дӯстии халқҳо ки ҳамеша ин ғоя дар ҷавҳари адабиёти мо таҷассум дорад, барои ин боз ҳам тақвият ёфтани ин дӯстӣ, ин робита, ин гуна ҳамоишҳо таъсири матлуб мегузоранд ва махсусан барои шоирон, барои адибон, барои олимон баргузории ин гуна чорабиниҳо дар шароити имрӯза барои пеш аз ҳама таҳкими ваҳдати инсонӣ, дӯстии халқҳо ва пайвандҳои муҳками бештари кишварҳои ҳамҷавор нақши муассир хоҳад дошт. роҳандозии чунин маҳфилҳои илмиву адабӣ ки ҳам дар ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҳам дар ҷумҳурии Узбекистон баргузор мегарданд, идомаи мантиқии муносибатҳои дӯстонаву қавии халқҳои тоҷику узбек мебошад. бовар аст ки дар оянда низ чунин конфронсу ҳамоишҳои илмӣ фарҳангӣ роҳандозӣ гардида, дар ин зим муносибатҳои гуногунҷанбаи Тоҷикистону Узбекистон боз ҳам таҳким бахшида мешаванд. тадбирҳои ободониву созандагӣ ки давоми солҳои соҳибистиқлолӣ бо шарофати амнияту субот дар шаҳру ноҳияҳои мамлакат амалӣ карда мешаванд, боис гардидааст ки инфрасохтори шаҳру ноҳияҳо мукаммал гардида, шароити муосири кору зиндагиро барои аҳолӣ муҳайё намояд. вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон низ давоми ин солҳо бо талошҳои пайгиронаи сокинони заҳматқаринаш ва дастгириҳои пайвастаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон рушд намуда, дар шаҳру ноҳияҳои он бунёди иншооти таъиноти гуногун бомаром идома доранд. шаҳри Хоруғ низ давоми ин солҳо дар ҳама самту соҳаҳо рушд намуда, ба як шаҳри ободу зебо ва дорои инфрасохтори муосири кору хизматрасонӣ табдил ёфтааст.
ساکنان نیز با شکرگزاری از این آبادی ها تلاش می نمایند تا در گلگوشکوفی تاجیکستان صاحب استقلال سهم گذارند. همکارمان نورعلی شراف‌الدین این لحظه ها از شهر خاروغ با ما در تماسند. سلام نورعلی، مرحمت، سخن با شما. تشکر همکاران. دوام سالهای صاحب استقلالی مملکت با توجه و دستگیری‌های حکومت جمهوری تاجیکستان و تلاش‌های پیوسته پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان در برابر دیگر شهر و ناحیه‌های مملکت، سیمای شهر خاروغ ولایت مختار کوهستان بدخشان کاملا تغییر یافته مرحله نو را کسب نمود. بنیاد انشاءات تعیینات گوناگون از جمله قامت افراختن بناهای بلندآشانه، مرکزهای ماموری و خدمت‌رسانی، مؤسسه‌های تعلیمی و تندرستی، فرهنگی، تالارهای ورزشی، مهمانخانه و دیگر انفراساختار ضروری امکان فراهم آورد که ساکنان مرکز شهر خاروغ ولایت مختار کوهستان بدخشان در فضای آسوده وطن زندگی شایسته نمایند. وابسته به دستاورد و کامیابی‌های بی‌نظیری که در شهر خاروغ به دست آمدند، حالا صحبت داریم با آموزگار مؤسسه تعلیمی مکتب پرزیدنتی برای خوانندگان بالایاقت شهر خاروغ سامدین زاده عین‌الدین. اگر سیمای شهر خاروغ را نسبت سالهای پیش قیاس نماییم، تغییرات کلی را در روند شهرداری دیدن ممکن است. انشاءات سالهای آخر ساخته شده فضای شهر را باز هم آباد و زیبا نموده، دلکش و دلرباتر نموده است و به کس روح و الهام تازه میبخشد. خوب در این باره میخواستیم نظر و اندیشه شما را فهمیده باشیم. البته ما دیده استودیم که در دوران صاحب استقلالی جمهوری تاجیکستان نه فقط در ولایت مختار کوهستان بدخشان با مرکز شهر خاروغ، بلکه در تمام شهر، ناحیه‌ها و ولایت‌های جمهوری عزیزمان دیگرگونی‌های کلی ما امروز مشاهده کرده ایستادیم که این همه از دستاورد استقلالیت کامل دولت ما می باشد و ما امروز دیده ایستادیم که با تشبث حکومت جمهوری تاجیکستان با رهبری پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان امروز شهر خاروغ سیمای خود را تماما دیگر نموده ترقی کرده ایستاده است. ساختمان خانه‌های بندآشانه گوناگون که برای قانع نمودن طلبات شهروندان شهر خاروغ عاید به منزل امروز اداره مؤسسه‌های نو ساخته شده ایستادند. امروز مکتب‌های گوناگون در شهر خاروغ ساخته و به استفاده داده شدند، خصوصا مکتب پرزیدنتی در شهر خاروغ، لیسه برای کودکان بالایاقت، مکتب رقم 8، مکتب رقم 4 و 6 امروز از نو ساخته شده ایستاده اند. در برابر این قسم زیاد اداره و مؤسسه های دولتی در شهر خاروغ از نو ساخته به استفاده داده شدند که این تماما سیمای شهر خاروغ را دیگرگون نمود که وقتی که میمانان به شهر خاروغ وارد میشن، البته آنها با وارد شدن یک الهام، یک زندگی نو شهروندان شهر خاروغ را مشاهده میکنند که این بیواسطه با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان هستند، این بیواسطه با دستگیری تمام شهروندان شهر خاروغ هستند که آنها در آبادانی و رشد دادن شهر خاروغ سهم خود را گذاشته ایستاده اند و چه خیلی که رهبر دولت تاکید نمودند که امروز شهر خاروغ تماما سیمای دیگر نموده است که سالهای پیش این وجود نداشت، که این یک دستاورد بزرگ دولتی و خود شهروندان شهر خاروغ می باشد و چه خیلی که به ما معلوم است سال 2024 شهر خاروغ جای یکم در سطح جمهوری گرفت، عاید به آبادانی و رشد شهر خاروغ می باشد. ما امروز دیده ایستادیم که در شهر خاروغ در برابر ساختمان خانه و مکتب و کتابخانه و اینچنین کارخانه های صنعتی امروز ساخته شده ایستادند که آنها قریب که 30-40% طلبات شهروندان شهر خاروغ را قانع کرده ایستادند و باوری کامل داریم که این نقطه آخران نیست، البته از اینم بیشتر و زیادتر شهر خاروغ رشد خواهد کرد. خب همه این آبادکاری ها از تحکیم صلح و ثبات و استقلال دولتی است. به نظر شما برای حفظ امنیت و ثبات که اساس زندگی با سعادت برای مردم به حساب می رود، در این زمینه مردم سربلند تاجیک چه کارها را باید انجام دهند و برای تقویت خودشناسی ملی همچنین بالا بردن افتخار وطنداری چی باید کرد؟ ملت تاجیک را تمام جهانیان با قلم و کتاب میشناسند، با فرهنگ بزرگ آنها و بخصوص با صلح آفری تاجیکان میشناسند و امروز دو مفهوم نهایت مهم امروز در کره زمین که تمام بشریت به او دقت میدهد، این مسئله صلح و جنگ می باشد.
البته در اون منطقه، در اون محلی که امروز جنگا رفته ایستادن، به اقتصادیات، به سیاست، به اجتماعیات، به فرهنگ، به مدنیت تاثیر نهایت بد میرساند. امروز مهم است که اون صلح و وحدتی که تاجیکان با چندین جانفدایی هایی که به دست آوردن آن را باید ما حمایت نماییم، زیرا که امروز ایدئولوژی دولتی اصلا از چه عبارت است؟ از حفظ نمودن استقلالیت و وحدت کامل تاجیکان می باشد و ما امروز باید سعی کوشش نماییم که در ضمیر کودکان، نورسان و خصوصا جوانان امروز باید وحدت و استقلالیت دولتی رو برای اونو فهمانیده در ضمیر دل آن رو کشتن ضرور است. اولین چیزی که امروز برای تمام شهروندان جمهوری تاجیکستان نهایت لازم و ضرور است زیرکی سیاسی رو از دست نده. از اما مهم این باید در دل هر یک شهروند جمهوری تاجیکستان باید امید به آینده باشد. وقتی که هر یک شهروند امید به آینده داشته باشد، البته او میتواند در انکشاف و رشد دادن دولت خود سهم خود را گذراند. پیشوای معظم ملت در یکی از برآمدهای خود تاکید نمودند که بدخشان را به دروازه طلایی تاجیکستان تبدیل می‌دهیم. دلیل این گفته‌ها بنیاد راه‌های اهمیت بین‌المللی داشته می‌باشد که در ولایت در این سمت طی چند سال اخیر کارهای زیاد عملی گردیدند. خوب در این مسئله چی نظر دارید؟ البته اگر ما با تشریف‌های پرزیدنت محبوب تاجیکستان پیشوای ملت امام علی رحمان نظر اندازیم، وقتی که او سفرهای کاری به بدخشان دارد و بدخشان می‌بیند، او در یکی از سفرهای خود در مرکز شهر خاروق تاکید نمودند که هدف ما بدخشان را به دروازه طلایی تبدیل دادن است و ما امروز دیده ایستاده‌ایم که مرحله به مرحله حقیقتا بدخشان به دروازه طلایی جمهوری تاجیکستان تبدیل یافته ایستاده است و شهر خاروق نگین آن. مردم ولایت مختار کوهستان بدخشان رفت و آمد با مرکز جمهوری محبوب و شهر دوشنبه نمیتوانستند، زیرا که راههایی که ما داشتیم راههای ما اصلا موسمی بودند و در مدت 5-6 ماه ما نمیتوانستیم که بیواسطه به شهر دوشنبه رفته یا که برگشته از آن توانیم، زیرا که راهها وجود نداشتند. و چه خیلی که به ما معلوم است که از اولین برنامه رشد راهسازی در جمهوری تاجیکستان این ساختمان روی کولاب درواز و شهر خاروق می باشد و در وقتی که در امین راه کارا رو شروع کردند، رهبر دولت خودشون در آنجا اشتراک نمود، سخنرانی نمودن و گفتند که ما این راه رو لازم اگر شد با ناخون خودم ساخته به استفاده میتیم و ما دیده ایستاده‌ایم که امروز برای ما 10-12 ساعت لازم است که تو که با مرکز شهر دوشنبه رسیم که این یک دستاورد نهایت مهم تاریخی و برای ابتدا گذاشتن برای دروازه طلایی بدخشان می باشد. ما امروز دیده ایستاده‌ایم که در ولایت مختار کوهستان بدخشان نقبا ساخته شده ایستاده‌اند و حتی یک از آنها امروز فعالیت میکنه. این هم یک دستاورد مهم استقلالیت و بیواسطه سخنان بیواسطه رهبر دولت که با یک دروازه طلایی تاجیکستان تبدیل دادن بدخشان است که این همه بیواسطه از روی نیت‌های پاک رهبر دولت که گفتن که بدخشان به دروازه طلایی تبدیل می‌یابد، او البته تبدیل می‌یابد، زیرا که هر یک کاری که رهبر دولت ابتدا نمود او همه وقت آخر دارد و ما امید داریم که بدخشان با نگین خود شهر خاروق به دروازه طلایی تاجیکستان تبدیل خواهد یافت. تشکر برای اشتراک و ابراز اندیشه. در مجموع با چنین روند رشد کردن مرکز ولایت مختار کوهستان بدخشان شهر خاروق میتوان خلاصه کرد که در یک مدت کوتاه شهر خاروق میتواند به یکی از شهرهای پیشرفته جهان تبدیل یابد. بینندگان گرامی یادآور میشویم که صحبت داشتیم با آموزگار مؤسسه تعلیمی مکتب پرزیدنتی برای خوانندگان بالیاقت شهر خاروق سامدین زاده عین‌الدین. جانب تاجیکستان دوام 20 سال آخر پیوسته از منبرهای بلندی با نفوذ منطقوی و بین المللی خطرهای را به مانند تغییریابی اقلیم، مشکلات دموگرافی، امنیت آذوقه‌واری و وضع اکولوژی جهان به میان گذاشته است که با افزایش یافتن این خطرها هیچ کشور در تنهایی به مقابل آن ایستادگی کردن نمیتواند. سالهای آخر نارسایی غذا به مشکلات اساسی در عالم تبدیل یافته است.
طبق آخرین معلومات در جهان از تعداد عمومی اهالی دنیا تقریباً 245 میلیون نفر از نارسایی مواد غذایی تنقیصی میکشند. دیگرگونشوی اقلیم، بیابانشوی، ناآرامی در بعضی دولت‌ها و زیاد شدن اهالی کره زمین از سبب‌های اصلی این حالت دانسته می‌شود. تفصیلات در گزارش نوروزشاه عزیزالله. حالا شماره نفرانی که از نارسایی مواد غذایی تنقیصی میکشند 345 میلیون نفر بوده. طبق پیشگویی تا سال 2030 به 670 میلیون نفر خواهد رسید. سال 2023 در جهان به 158 میلیون اهالی دولت‌های عالم کمک غذایی دسترس کرده شده است. هر سال با سبب دیگرگونشوی اقلیم تقریباً 12 میلیون گکتار زمین امکانیت حاصلدهی خود را گم میکند. موافق نشاندادها اگر حادثه همین خیلی رفتن گیرد، همین حادثه ها این به آن آورده میرساند که در آخری همین 10 ساله، یعنی که به 5 سال دیگر رو گیریم، اگر همین 10 ساله آخر باشه دیگر این تعداد اهالی که از تنقیصی میکشد در مواد غذایی با 582 میلیون آورده میرسد. بنابراین با نظر داشت پیش بینی ها پیشوای معظم ملت دائما در برآمدهای خودشون، یعنی که قریب یک 10 سال آخر قید کرده میگذارند که بیشتر و بیشتر ما استحصالات محصولات کشاورزی رو در جمهوری تاجیکستان به راه مانیم و این خیلی نشاندادهای خوب ما نائل شدیم. طبق تحلیل ها شماره نفرانی که در دولت های گوناگونی عالم از نارسایی مواد غذایی تنقیصی میکشند همه ساله زیاد میگردد. دیگرگونشوی اقلیم، بیابانشوی، ناآرامی ها در بعض دولت ها، زیادشوی اهالی کره زمین سبب اساسی دانسته می شود. طبق معلومات سازمان ملل متحد سال 2022 هر روز به حساب میانه در سراسر جهان 828 میلیون نفر از نارسایی غذا اذیت میکشند. تعداد نفرانی که سال 2019 از نارسایی مواد غذایی در دولت‌های جهان تنقیصی کشیدند 135 میلیون نفر را تشکیل می‌نمود. این شماره در سال 2022 به 345 میلیون نفر رسیده است که نسبت به سال 2019 210 میلیون نفر زیاد می‌باشد. نارسایی مواد غذایی در جهان تدریجاً بیشتر می‌گردد. استفاده ثمرناک امکانیت‌های موجوده تاجیکستان از یک زمین به دست آوردن چند حاصل، مطابق گردانیدن روند کشت و پرورش زراعت بر شرایط کنونی اقلیم و مهنت پیوسته را تحلیلگران وسیله اساسی برای سعادت عائله ارزیابی می‌کنند. امکانیت داریم امروز وابسته از ذخیره‌های خود، وابسته از دانش خود، وابسته از مهنت دوستی خلق خود پیگیرانه رو به سوی کشاورزی بیاریم و عنعنه‌های هزار ساله کهن‌بنیاد خود را سرمشق کار کنیم و به گرد جناب عالی متحد شویم و مملکت خود را به استقلالیت غذایی رسانیم و از این روز هم با بهتر دولت تاجیکستان گل شکفت. اگر در دولت‌های دیگر مردم از نارسایی مواد غذایی تنقیصی کشند، در دولت‌های پیشرفته بالاروی ارزش محصولات کشاورزی مشکلی اساسی عنوان می‌گردد. در سال 2023 تنها از جانب سازمان ملل متحد 158 میلیون نفر در سراسر جهان کمک غذایی دسترس نمودند که این بلندترین نشانداد در طول تاریخ میباشد. طبق پیشگویی سال 2030 بیش از 670 میلیون نفر میتوانند احساس گرسنگی کنند. ما باید که فعالیت خود را به عوض‌شوی اقلیم مطابق سازیم. عوض‌شوی یعنی که اقلیم با ما مطابق نمی‌شود. ما باید که به فعالیت خود ما مطابق شویم و هر قدری که ما تیزتر و بروقتر فعالیت خود را با عوض‌شوی اقلیم مطابق می‌شویم، همون قدر مطابق‌تر می‌گردیم و همون قدر مثلا خصوصا استحصالات کشاورزی خوب به راه مانده می‌شود، همون قدر محصولات بیشتر استحصال می‌شود و همون قدر ما هم بازار داخلی و هم صادرات خود را بیشتر تامین می‌نماییم. سال 2024 در تاجیکستان حجم استحصال محصولات کشاورزی به 74 میلیارد سومانی برابر شده است که سرعت افزایش 10.6% را تشکیل می‌دهد. طبق تحلیل ها گفته می شود که در صورت استفاده بیشتر امکانیت های طبیعی می توان نشاندادهای استحصالی را بلند و در برابر تامین طلبات بازار استعمالی امکانیت های صادراتی را وسیع گردانید. طبق معلومات از تعداد عمومی نفرانی که از نارسایی مواد غذایی تنقیصی میکشند 60% در دولت های ناآرام زندگی میکنند. رسیدن به قدر استقلال دولتی، استفاده بیشتر امکانیت های طبیعی، مهنت پیوسته و به طلبات زمان مطابق گردانیدن روند کشت و پرورش
зироат аз имкониятҳои асосӣ барои афзун гардонидани истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ дониста мешавад. яъне ҳар фарде меҳнат намуда заминро самаранок истифода мебараду вобастагии оиларо аз бозори истеъмолӣ кам мекунад, саодати зиндагиаш афзун мегардад. наврӯзшоҳи азизулло, раҷабалӣ маҳмадалӣ, баҳодури ҳасан, барномаи иттилоъоти таҳлилӣ, Тоҷикистон. ҷумҳурии Тоҷикистон бо вуҷуди тағйирёбии вазъи сиёсиву иқтисодӣ ва амниятии ҷаҳон дар роҳи пешрафти бемайлони иқтисодӣ расидан ба ҳадафҳои стратегӣ ва ба ин васила таъмин намудани зиндагии шоистаи аҳолӣ бо қадамҳои устувор пеш меравад. ба тадриҷ беҳтар намудани сатҳи зиндагии аҳолӣ ва дар ҳамин замина зина ба зина ҳал намудани масъалаҳои сатҳи зиндагии аҳолии мамлакат сол аз сол суръати тоза пайдо кардааст. дар баробари фароҳам сохтани шароити кору фаъолият ба кормандони соҳаҳо бо бунёди биноҳои нави муассисаҳои таълимӣ, тандурустӣ, фарҳанг, варзишу тарбияи ҷисмонӣ, тадбирҳои бозомӯзӣ, баланд бардоштани малакаи касбӣ, ҳар давра ё ҳар сол бо ҳоизи муайян зиёд намудани маоши вазифавии кормандон аз воситаҳои таваҷҷӯҳ ба беҳтарсозии шароити моддӣ, ҳавасмандӣ ва тақвият бахшидан ба раванди фаъолияти мураттабу соҳаҳои хоҷагии халқ мебошад. соли 2024 маоши вазифавии кормандон то 40% зиёд гардид ва дар идомаи ин тадбир санаи 8 феврали соли ҷорӣ фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи тадбирҳои тақвиятбахшидани сатҳи ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ зиёд намудани маоши амалкунандаи вазифавии хизматчиёни давлатӣ, кормандони ташкилотҳои буҷетӣ, андозаи нафақа ва стипендия ба тасвиб расид. иқдоми навбатии сарвари давлатро аҳли ҷомеаи вилояти суғд, кормандони соҳаҳо ҳамчун ғамхорӣ, дастгирии давлатӣ, беҳтар намудани сатҳи зиндагии аҳолӣ ва рушди иқтисодии мамлакат қабул ва арзёбӣ менамоянд. шарҳи бештар дар гузориши ҳамкорони мо Маҳмуд Аҳмадзода ва Дилшод Юсуфӣ аз вилояти суғд. бино ба таъкиди аҳли ҷомеа, фаъолон, кормандони мақомоти давлатӣ, ҳифзи ҳуқуқ, асоси пешрафти соҳаҳо, кори мураттаб дар таълими насли наврас, омодасозии мутахассисони ҷавон, пешгирӣ аз омилҳои коррупсионӣ, таҳким бахшидани кори корхонаву ташкилоти давлатӣ, самаровар шудани раванди фаъолияти корманд дар баробари фароҳам овардани шароити хуби корӣ, дастгирии иҷтимоӣ, беҳтар сохтани шароити моддӣ ба ҳисоб меравад, ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон бо саъю талош ва дастгириҳои рӯзафзуни ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон чораандеша гардида, зимни ироаи паёми навбатии президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон таъкид доштанд, ки бо мақсади боз ҳам беҳтар намудани сатҳи некуаҳволии мамлакат ва тақвият бахшидани ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ, маоши вазифавии кормандони муассисаҳои томактабӣ, таҳсилоти миёнии умумии соҳаи маориф 30%, маоши дигар муассисаҳои соҳаи маориф, соҳаҳои илм, фарҳанг, тандурустӣ, муассисаҳои соҳаи ҳифзи иҷтимоӣ, мақомоти ҳокимият ва идоракунии давлатӣ ва дигар муассисаҳои буҷетӣ, инчунин стипендияҳо аз 1 сентябри соли 2025 20% зиёд карда шавад. ба таъкиди аҳли ҷомеа, омӯзгорон ва кормандони соҳаҳои хоҷагии халқи вилояти суғд тадбири навбатӣ шаҳодат аз рушди босуръати иқтисодиёти мамлакат дода, беҳтарсозии шароити моддии кормандон барои самаровар шудани раванди фаъолият, ҷустуҷӯи навоварӣ дар соҳаи илм, таҳсилот ва бештар ҷалб шудани ҷавонон ба кор дар соҳаҳои хоҷагии халқ мусоидат менамояд. пас аз ба даст овардани истиқлолияти давлатӣ таҳти роҳбарии пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон соҳаи варзиш рушду инкишоф ёфта истодааст. дар даврони 33 соли истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон 10200 адад иншооти варзишӣ сохта ба истифода дода шудааст, ки албатта барои рушду инкишофи намудҳои гуногуни варзиш ва ҷалби оммаи васеи халқ ба он равона гардидааст. 10 феврали соли 2025 амри президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ҷоизаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ба варзишгароне ки ғолибу ҷоизадори мусобиқаи сатҳи байналмилалӣ гардиданд равона карда шуд ва маблағи он ҳам бошад
1,787,500 сомонӣ ҷудо гарда шуд ки албатта аз ҷониби масъулини ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва кумитаи кор бо ҷавонон варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар вазъияти тантанавӣ ба ғолибону ҷоизадорон ва мураббиёи онҳое ки имрӯз барои тарбия намудани чунин варзишгари касбӣ равона карда шудааст албатта супорида мешавад. ва бояд ёдовар шуд ки соли 2015 ҷоизаи президенти ҷумҳурии тоҷикистон таъсис ёфта бошад. давоми 9 соли охир ин албатта бо сиёсати варзишпарваронаи пешвои муаззами миллат албатта равона карда шуда беш аз 370 нафар варзишгарони кишвар ки ғолибу ҷоизадорони мусобиқаҳои сатҳи байналмилалӣ гардиданд ба маблағи беш аз 8 миллиону 250 ҳазор сомонӣ қадршиносӣ шудаанд. ин албатта фоли нек аст. дар баробари ин варзишгарони вилояти суғд низ ба аъзои дастаи мунтахаби ҷумҳурии тоҷикистон шомил гардида дар мусобиқаҳои расмии байналмилалӣ албатта сафарбар мегарданд ва онҳо ғолиб ва ҷоизадор гарда аз ин ҷоизаҳои президентӣ баҳрабар мегарданд. басо боиси хушнудӣ ва фараҳмандӣ аст ки дар даврони истиқлол сол ба сол давра ба давра бо фармон ва дастури бевоситаи сарвари давлат ва ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти мамлакат муҳтарам эмомалӣ раҳмон барои баланд бардаштани дараҷаи некуаҳволӣ ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ дастгирии бевоситаи кормандони соҳаҳои бюҷетӣ алалхусус соҳаи маориф ва тандурустӣ давра ба давра зиёд гардидани маош инчунин стипендияҳои донишҷӯёни донишгоҳҳои олии кишвар ин боиси фараҳмандии ҳар як сокинони тоҷикистон аст ва ҳамарӯза мо ғамхорию дастгириҳои сарвари давлат ва ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистонро бевосита дар самти соҳаи маориф дида истодаем. беҳуда нест ки сарвари давлат дар ҳар як баромаду дастурҳои худашон ба нерӯи бузурги маориф такя менамоянд ва мо маорифчиёни кишвар ки имрӯзҳо бо дастур ва фармони бевоситаи роҳбари давлат аз 1 сентябри соли 2025 зиёд гардидани маоши кормандони соҳаи маориф ба 30% моро вазифадор менамояд ки ҳар яке дар ҷодаҳои худ дар кору пайкори худ масъулияти баланду бештарро ҳис намуда баҳри баланд бардоштани дараҷаи боз ҳам баланд бардоштани сатҳу сифати таҳсилот омода намудани мутахассисони баланд ихтисос вобаста ба талаботҳои бозори меҳнат саъю кӯшиши бевосита намуда бошем. ман миннатдории бевоситаи аҳли маорифчиёни шаҳри исфараро ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти мамлакат муҳтарам эмомалӣ раҳмон сидқан расонидани ҳастем ва он касро бовар менамоем ки мо ба ҷавобан ба ҳамаи ин заҳмату талошҳои роҳбари маорифпарвари халқамон саъю меҳнати худро боз дучанд менамоем. боиси қайд аст ки як сол қабл соли 2024 маоши вазифавии кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ соҳаҳои маориф тандурустии мақомоти давлатӣ ва дигар бахшҳо 40% зиёд гардида буд ва ин дастгирию ғамхорӣ имсол низ идома меёбад. самти тандурустӣ ҳамчун яке аз самтҳои афзалиятнок дар мадди назари ҳамешагии роҳбарияти олии кишвар ва ҳукумати мамлакат қарор дорад ва пас аз ба даст овардани истиқлоли давлати ҷумҳурии тоҷикистон таваҷҷӯҳу ғамхорӣ нисбати соҳа рӯз то рӯз беҳтару хубтар гардида истодааст. як омиле ки тамоми кормандони соҳаи тандурустиро бисёр хушҳол намуд ин дар қатори дигар кормандони соҳаҳои иҷтимоӣ шурӯъ аз 1 сентябри соли 2025 ба андозаи 20% баланд гардидани маоши вазифавии кормандони соҳаи тандурустӣ мебошад. албатта ин ба он мусоидат менамояд ки сатҳи зиндагӣ ва некуаҳволии кормандони соҳаи тиб ва умуман аҳолии кишвар беҳтар гардад ва мо кормандони соҳаи тандурустӣ дастгирӣ ва ғамхориҳои ҳукумати мамлакатро пайваста дар рафти фаъолияти худ эҳсос менамоем. муассисаҳои тандурустӣ бо тамоми имконоту шароити мусоид дорои тамоми техникаҳои муосир барои фаъолият мавриди истифода қарор дода мешавад. албатта ин ба он мусоидат менамояд ки сафари беморон ба хориҷи кишвар барои гузаронидани амалиётҳои гуногун ва табобат пешгирӣ карда шавад, зеро ки имрӯз гуфтам мумкин аст ки дар ҳудуди ҷумҳурӣ
тамоми намуди ҷарроҳиҳои муосир гузаронида мешавад. дар видояти суғ соли 2024 барои соҳаҳои иҷтимоӣ, маориф, тандурустӣ, ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ ва фарҳангу варзиш 1 миллиарду 974,5 миллион сомонӣ маблағ равона гардидааст ва қисми хароҷоти буҷети давлатӣ барои дигар соҳаҳо низ амалӣ шуда, музди маоши кормандони соҳаҳо то ин давра пурра пардохт шудааст. зина ба зина ҳамасола зиёд гардидани музди маош, ин беҳтар гардидани вазъи иқтисодӣ ва боло рафтани вазъи иқтисодии кишварро нишон медиҳад ва дар паёми президенти ҷумҳурии тоҷикистон ки ахиран ироа гардид, амин дар соли 2025 низ зиёд гардидани музди маоши кормандони соҳаҳои гуногун аз 20 то 30% ва стипендии донишҷӯён зиёд гардидани он ба таъкид карда шуд ки ин ҳам пеш аз ҳама боз рӯ меорем ба ҳамон беҳтар шудани вазъи иқтисодии кишвар ва боз зина ба зина беҳтар гардидани вазъи некаҳолии халқ оварда мерасонад. Зиёд шудани музди маош ин пеш аз ҳама агар беҳтар гардидани вазъи зиндагии мардумро тақозо кунад, дигар ҳавасмандии мардумро ба он оварда мерасонад ки дар ҳақиқат ин кӯмак, ғамхорӣ ва дастгирии ҳамаҷонибии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистонро мо аз наздик эҳсос мекунем ва ҷавобия ба ин ҳам кормандони соҳаҳои мухталифи халқ бояд барои беҳтару хубтар ба амал баровардан он вазифаҳое ки дар наздашон меистад кӯшиш ба харҷ диҳанд. дар давраи вусати корҳои бунёдкорӣ, татбиқи барномаҳои давлатӣ, бунёди биноҳои муассисаҳои таълимию то мактабӣ, рушди деҳот, ҳалли масъалаҳои инфрасохтор ки бештар аз буҷаи давлатӣ сурат мегирад, боз дар ин баробар иқдоми навбатии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон, хосатан президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зиёд намудани маош, равона намудани маблағ барои беҳтар намудани вазъи даромади кормандони соҳаҳо ба таъкиди коршиносон, аҳли ҷомеа нишон аз баланд шудани сатҳи иқтисодии мамлакат, таваҷҷӯҳу ғамхории давлатӣ дар ин самт арзёбӣ мегардад. миллати тоҷик дар тӯли таърих ва марҳилаи нави давлатдорӣ бо фарҳангу тамаддун, иқдому ташаббусҳои барои башарият зарурӣ, меҳмоннавозӣ ва санъати баланди меъморию шаҳрсозӣ дар миқёси ҷаҳон мавқеи устувор дорад. мақбараи хоҷа Машҳад дар ноҳияи шаҳри Тус аз зумраи ёдгориҳои таърихию меъморие ба ҳисоб меравад ки бо гузашти беш аз 1000 сол устувор мондани бино ва дар шаклу намои аслӣ ҳифз гардидани он таваҷҷӯҳи муҳаққиқону олимон, таърихнигорону бостоншиносон ва сайёҳони дохилию хориҷиро ҷалб кардааст. исмоил соҳибназариён дар ҳамин хусус гузориш медиҳад. ёдгории таърихию меъмории хоҷа Машҳад ва ё мақбараи дугона дар деҳаи саёди ноҳияи шаҳри Тус ҷойгир буда аз ду бинои мураббаъ ки равоқи даромадгоҳашон бо долони гумбазӣ онҳоро бо ҳам мепайвандад иборат мебошад. сақфи бино гумбазӣ буда дар қисмати болоии онҳо равзанаҳо ҷой гирифта шудаанд. девори биноҳо шакли чоркунҷа дошта, қисмати болоии онҳо ба пешайвонҳои ҳашткунҷа табдил меёбанду гумбази нимдоираи конусшакл сақфи онҳоро мепӯшонад. ин ёдгории тарихие ки машҳуртарин ёдгории таърих ҳисоб мешавад бо номи хоҷа Машҳад аст. 6 километр аз худи дуртар аз ноҳия ҷойгир шудааст ва 210 километр аз шаҳри Душанбе. ин ёдгории таърихӣ аз солҳои 50-уми асри 20 аз тарафи олимон Белинитский, Дьяконов ино дар ин ҷо омада ҳарфиётҳои бостоншиносӣ гузаронданд ва он чизҳое ки дар ин ҷо инҳо омӯхтанд ва ё мақолаҳо навистанд ва ба мардум шиносонданд ки ин ёдгории таърихии хоҷа Машҳад аз даврҳои асри 9 ва 12ро дар бар мегирад. дар ноҳияи шаҳртуз ансамбли ёдгориҳои таърихӣ мавҷуд аст ки ба ин мисол шуда метавонад мақбара ва масҷиди хоҷа Машҳад, мақбараи Дурбод, мақбараи Сарбоз, мақбараи Тиллои ҳалоҷӣ. ҳама инҳо дар як масофаи муайян мавҷуд ҳастанд ки ба як давраи таърихи халқи тоҷик дахл доранд. ба андешаи муҳаққиқону таърихшиносон ёдгории таърихию меъмории хоҷа Машҳад ҳамчун мадрасаи калонтарини Осиёи миёна аҳамияти бузурги таърихӣ дошта аз маркази илму маданият будани қубодиёни қадим шаҳодат медиҳад.
بینای این یادگاری با طرز و اصول خاصی معماری بنیاد گردیده از هنری والای نیاگان گلدست و ممتاز ما شهادت می‌دهد. در رفتی کاوش‌های آرکئولوژی از زمین زیر بنا و اطراف آن ظرف‌های گوناگون سفالی، شمعدان‌های و مصنوعات دیگر قدیمی پیدا شده است که برخی از آنها در آثارخانه نزد همین یادگاری گذاشته شده است. بعدی از آزمایشگاه علمی گذراندن همون اسباب آلاتی از یافت شد با چنین خلاصه آمد که خواجه مشهد مسجد خواجه مشهد در دوران خود یکی از کلانترین مسجدهای آسیا میانه به شمار میرفت. ببینید در یک نه مرکز شهر نه مرکز ولایت در یک مضافات چنین مسجد کلان ساخته بودند که در آسیا میانه بی‌نظیر بود. بینید که طرز چیندن خشت‌های این طرز ساختمان همان زمانه تماما از این زمان فرق میکند. به خاطر آنکه خشت‌های اینا همه آنها 23 به 23 یا خشت‌های کلانشان 45 به 45 سانتی متر بودند و غوثی آنها از 4 تا 7 سانتی متر را تشکیل میدادند. مدرسه خواجه مشهد دو گنبد هم موری دارد. مقصد موری اینجا موندگی اکو روی روایت‌ها باید همین حساب‌ها در همین خود خواجه مشهد به گذاشته شده که همون دور به من حاضر ما با سال شماره ماه دور اونجا به این خود همین همش در درون همه از روی آفتاب وقتی که 21 ایون با اگر گیریم اگر آفتاب روشنایش راست از موری در همین درون میدارد از روز همه درسترین وای با راست میدارد وقتی برابر شوی شب من 21 مرد من هم شب هم روز برابر شد آفتاب یک طرف روشنی آفتاب من اگر از من در همین خود مدرسه سرگم نشان تیم اگر اوجا در این طرف خوب شرقی وایبا بالای همین رخی وایبا آمده می ایستد همین گردش بودگی من همین گلکاری کردگی ها حساب همین ویا گرفته شدگی انیخ که یگان گرم خطاگی ندارد. با گذشت بیش از 1000 سال استوار ماندن بینای یادگاری تاریخی و معماری خواجه مشهد و در شکل و نمای اصلی حفظ گردیدن آن توجه محققان و عالمان، تاریخ‌نگاران و باستانشناسان و سیاحان داخلی و خارجی را جلب کرده است. آن یادگاری زنده و نشان گویای فرهنگ و تمدن گذشتگانمان بوده از ازل معرفت پرور بودن تاجیکان را تجسم می نماید. тамошобинони азизу арҷманд ин буд барномаи иттилооти таҳлилии тоҷикистон. ба шумо зиндагии ободу осоиштаро таманно дорем. бо барномаҳои телевизиони тоҷикистон бимонед.